Siap lewit na ito. Ah, perampunasang malipat tarik ke pira. Motor ko ni malo na kayo. Parang ni malo. Aso foreign. Namali si Andre ke mamu tumi kwa. Iyo. Oh. Malipat tuturan ko eh. Hari ini di Tungkunan lanjut berdua sama pasang kayu. Oke. Mantap. Oh. Milo menjadi ngerti pemirsa. Halo Om. Halo. Jago. Jago nih kucang. Nih kucang aja memang. Ah, nama laptop pira. Boy, may tambah tuh rasa yung may. Itu bantuan. Saan yung petun dilang tama ka? Bukan piru pemirsa. Di bagian sini segi kilo lah. Waktu dekat ini. Langi mo mga kumalapu ba? Ya kaya tumure kundi malapu. Bendo. Tak mi si kaca na pesa 15 kilo sola. Makan guys. Pesa 25 dikurangi 5. Kita mau makan po. Perbasian. Jutang. Kan jota do na maabos. Dan pemandapi ba na po? Liburan ka dito. Nagtandi ba? Bagi 100. Nala 100. Luto mo na iyo. Oh. Laporan hari ini pemirsa dari Tungkunan Nemut. Benar gua kepala? Nagbalak turing ente. Iya. Kepala bagian TV pemirsa. Para bagian tapi capek juga ya. Capek wah. Jangan bilang kalau Pero tuh aja tuh turun tuh. Ma pergi ka, miseng kebait. Kasi na sibato ka pala. Mati kibi misa. Oke Om. Semangat. Semangat keluarga. Halo. Semangat ng palima oh. Kita intip dulu berbakan ini. Halo. Dilarang ribut-ribut. Iya. Bercanda itu pemirsa. Jangan dibawa di dalam hati. Leke. Ada leke itu Umi. Iyo. Ma berikan kepala. Itu kata ibu tuh singkirang kepala. Oh. Aku suka aku komentar aku kita ini. Pakai lampu ya? Mati lah. Mati lampu. Ah, mati tuan. Epar. Oh. Berputuran lagi hari ini pemirsa. Wow. Gila teman.
Silo tumambang mo. Iya tepat oh. Silo tumambang mo pemirsa. Bagian pertuturan ini di rumah. Keren pemirsa. Salam semua keluarga. Adakah ada pun? Merapat mikir sini di Nemutu. Iya. Oh ini tungkunan yang akan direnovasi. Sudah rapuh kasihan. Jadi itu na direnov. Apa? Ade. Laneo ko. Lanaiwan na. Wasi guru ka. Siapa? Ade. Pemelu-melu Dah kita jo. Dah kita mi panana tu kapalan jo. Sama inan le. Inan le bayin na ko ti kapala ti silsi polo na. Balai juga sedingan tato na jo. Kan mata to te ko pemirsa. Tar mata to te ko pemirsa to mata. Kon na keluarga na kiring-kiring na pulsa. Yo, keluarga. Keluarga pemau Iyo. Open pulsa. Iya. Menerima suntikan pulsa pemirsa. Oh. Mbara ko na para sang bayo lu kampung na tumati mado mi sudah pada saya lagi pusa na puro pigil. Puro popela apa. Tenang mo komiyom na sebentar mo naintip. Tang kampe mi na marudurut ta maratas mi. Ah. Ta mo pa nante. Kape mo Tamam to lelan sa buko. Ta mo. Ay. Ko ni siapo juan jo siapo apri ko ta pulsa na tuwo mo Yo, de. kampe mi na marudurut tama. Dako bong itu kurang na bang 500,000. Yo. Oh pemirsa. Kilala itu. Keluarga kepala butuh anu ini. Suntikan dana. Lama pe malangon natin kumore bas gal. Ele, bapak ni tu malit tau. Bare. Oh. Bare, mbak siang bare. Akin na bonon paro. Oh. Yung pasang mababasali. Iya. Ah, lumapas. Ah, hindi di kapya. Di bare pemirsa. Anu, sambil menunggu keluarga yang lain ini untuk makan siang. Kita jalan-jalan dulu. Halo Indo. Mana kau? Saya mau perputuran. Dari tadi. Oh, Tadi. mantap. Dengan suap. Suap rarang ya. Sok mararang. Wow. Isum kia malang ote gilit turangan ni mangiru. Generasi tongkonan pemirsa. Halo. Tulisam kami masih sekolah. Tulisam kami masih sekolah. Dai pa. Wah. Oh, kebendo. Oh. 10 tahun ke depan na lihat ini gambar ini, bilang waktu saya masih kecil. Gurunya di belakang. Begini. Oh, ada ibu gurunya di belakang. Ibu gurunya di belakang. Oh, seperti itu. Woi. Ada pala ibu gurunya. Pantas jago. Ini siapa anak deh? Oh. Absen dulu. Siapa namanya? Siapa namanya ini? Ini. Siapa? Atong. Ini. Siapa ini? Moni. Ini. Sira. Ini. Angka. Angka. Oh. Tunggu 10 tahun ke depan. Lihat gambarnya yang masih pucuk. Generasi pelusu. Sebagian kayu sudah siapin. Dalam waktu dekat berdiri lagi satu komponen di sini di renovasi. Itu pa yung asung kyo. So, Apa?
Asong kita yung Tasir ka na lang musuki itu solana yung emang ka diputu itu solana teh. Tasir naman ka mo diputu itu solana. Nagare ko tarang ko natsuke. Damo na kami nako. Maganda ile. Oke, kita ngemple. Ako tama pirang nala. dari Poreal pia. Iya. Matumbay. Matumbay. Ele. Diam kan guys. Tunggu mi. Lapar guys. Sebentar mi. Wah, Mace. Halo Mace. Halo Besti, Selamat siang. selamat siang. Oh, Kita lagi selamat di siang di kampung halaman, di kampung halaman lagi tanah nih. kelahiran. Iya iya iya. Saya Mutu. Oke. Oke, Mace. Ele. Lamali man ki. Ya oke. Jalan. Jalan bosku. Menunggu ini pemirsa makan siang. Nah, lamang ngalinat, sino takintak ng kanila. Iya, iya, lantan deh. Minum itu tuh mikoto bang pa tirahin abang Bincang kiki. tentang lada. Berbicara tentang lada lagi nah. Kita yang makan, kita yang tanam. Polo bilang dia tanam lada di rumahnya. Iya. Kasih tadi le. Oke mantap. Bang kamu kemesan dah? Milang sipam le. Milang sipam nanti pemirsa karena ditegur tadi sama kepala. Kabar green. Ah. Dasar ke aku makan. Lapis ke serang kita. Terus yung palawar at lutan. Kita spill dulu ke Malirara. Bemisile macam. Cek keluarga. Oh, cek keluarga yang Cek lagi keluarga yang makan. menunggu pemirsa. Oh. Tungkunan Malirara. Weh, jangan kau pulang. Sudah kau bisa makan. Wah, monyet. Monyet. Beginilah perjuangan demi membangun sebuah tongkonan pemirsa. Keras kehidupan. Oh. Rok-rok ko pili. Rok-rok ko. Ano, dia pepele di jong ano. Apa? Yung pasar tuh. Yung pupala bare murni itu. Yung pasar kayak bare kayak. Iba sir ko pasang iba sa bare. Kau udah bawa kupar bare. Malam truk ko. Ya sama dito tapi tirap sembali itu. Betul betul. Oh, turun bilang ke. Nambil dito siyam sambil itu na. Eh? Anda mereka ketemu mana siapa-siapa ya? Ada. Kamu sapi itu, bapakku itu. Bukan pegang, bapakku itu. Kita nina. Oh, bare. Nap. Natal bisa na ba malio toro ko bare siya ko lasa. Baru aja di mana pekan Plaza. Sinantuak.
Apa deh? Nah, masa nalik ya play keno kono ko kile. Bisogna tu. Ano mangilutok kirol te bisa. Pabuli pangge. Musuh dintar kina malangok yan. Nak wah. Berdiri siya sa tingin na Martin na. Tira ako. Kurang pulsa na ako komandan. Sira ka para malagulaku. Sira siya nagtaban ako 500 sa. Kepala malagulaku. Tahu pa. Dokter amal ero. Kami bisa repot kan eh. Saya repot na tahu. Le. Después makan pabasa kita may bisa repot na madumi-dumi. Kung ngayon ko, sabahan ako, anak ko na malit, napanangay na apang. Jadi kung ngayon, napantaw ano ko. Sabahan niya raw, kung to. Magisigang bang nga dito palang ko yung robo. Berarti ko na yung kami. Kalau batas. Ito nga natin po ka pala. Malibar kung lakul jo may mabagitole. Unang mga papatrala ng putol ito kay tani bagian. Natanya jaman kepala sebenarnya. Ka komandan na ako ra. Ako yo, kau siang kamu nih bos. Nih pala tua. Jaman kepala kumabagi tole. Yo. Mana ko ko kepala. Ada satu-satu halo. Ya ke maray na nero to 20 taon. Ay, aku laporan na. Wala ko to belum pinung pacara. Oh, Berarti kan itu Arun nama Martin. Pulsa habis. iya. Sino ulit kepala malah pula bakin komando kung kita pulsa. Oh, sudah mati kah? Kasir ka. Weh, amul sila kali. Dempa para pukaran ko. Oh, ada tu kata na tayo. Mana yang taruhan? 11 na to. Masih ditaruh na. Napa bale 5 juta. 1.5. Tapu. Lima deh. Ah, pala lagi. Ay, tidak kalau nih Pak ya. Nabawa siya playback eh. Ayo deh 5 juta. 15 juta. Ada gimana? Pira lemben na kapala nang danggyo ma. Tole deh. Oh, tole play kusang bi ato mararang ang sintak lamay. Nakiara ko rin mula ali. Ah, sangi deh balan sakka. Abis ang orang dapat tuh. Oh, makata 7 juta na tuh mga. Ora di chat mo. Tarwa. 7 juta kita ada sudah. Takuman di baham kita dulu kian we.
Weh, Marcelio kamu jong mai tumi, ya kebetulan dua bendo. Enta mare madomi deta mare nasang pisa mare kodor si bantu. Deh, Eme matuku mo lebih tong ano sudah mo kumu. Yo, nakay mo sa mo tubo mo. Yo. Nakay mo taw kali nan ni. iya. Kemalilum mo. Ya puto sa mga kinita na rusa. Iskil sulah tidak besok pi. Besok baru saya pergi kalau ada waktu wae, tidak sekali anu ini kesempatan. Sama-sama ki besok leh. Atau nanti sore kalau masih dapat gitu. Oke siap, oke. Besok itu baru ramai. Para singpo kami tonton 1 2,5. Sepakat nasang tira ko sa magpupunta. Sulit naman yan. Berta parandi.